Ġie ffirmat ftehim biex 6 miljun euro oħra ġew rilaxxati fl-inizjattiva għal negozji żgħar u medji. Dan bħala parti mill-inizjattiva SME Initiative li tammonta għal 60 miljun euro li minnhom se jibbenefikaw ma' 850 intrapriża Maltija fuq perjodu ta' 5 snin. Fl-iffirmar ta' dan l-aħħar ftehim bejn il-European Investment Fund u l-intermedjarju finanzjarju Banif Bank, id-Deputat Prim Ministru Lewis Grech innota kif dawn il-kumpaniji żgħar u medji li huma l-maġġoranza assoluta tal-kumpaniji f'Malta se jkunu jistgħu jibbenefikaw iktar faċilment mill-fondi tant meħtieġa u li bosta drabi in-noqqas tagħhom iwaqqafhom milli jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom. Hawn tenna li jekk dawn il-fondi mħabbra jintużaw qabel iż-żmien stipulat, il-Gvern se jieħu azzjoni biex tiżdied il-kontribuzzjoni tiegħu f'din l-inizjattiva. Minn kullinkwa anglu qed nippruvaw nindirizzaw għad baqanna xi jsir, dan huwa parti minn programm u fil-fatt diġà għamilna diversi miżuri inizjattiva, però ħankomplu fil-fatt anke fil-budget nkun beħsibna wkoll nħabbru xi miżuri ġodda. Fil-preżenza wkoll tas-Segretarju Parlamentari Ian Borg, il-Kap Eżekuttiv tal-European Investment Fund, Pierluigi Gilibert, innota kif fl-aħħar snin in-negozji żgħar u medji Ewropej irċivew inqas fondi mill-banek milli verament jeħtieġu. Għaldaqstant b'inizjattivi bħal din il-potenzjal ta' riskju jinqasam u l-SMEs jingħataw aċċess iktar faċli għal fondi. And again, it is showing that this sort of transactions are useful for the economies. And I would say that the example of Malta has been taken by other countries where we are also deploying after Malta this same product. Din ta' ma' Banif Bank kienet it-tieni parti ta' din l-inizjattiva li s'issa diġà qed tħalli l-frott. Minn l-iskema li ħriġna fl-ewwel parti benefikaw diġà ammont sostanzjali ta' SMEs. Dan ovvjament jagħti fiduċja, jagħti spunt u jinkoreġġixxi il-businessmen iż-żgħar Malti biex jinvesti mingħajr ma jkollu problemi esaġerati kif ħajkollu aċċess għall fondi għall-operat tiegħu. For what I am told, the absorption of what has already been signed is fairly strong. So we are very happy, and I hope our counterparties are happy as well.